Nagitam jay asawa ni insan ko ang naggapoy jay Manila, Carol. One month, nakisaupay nga rod kanya. Nagpintas man day nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti bagbagina. Kasla artista, lakay. Kas jay ati asawa, saan alumba-lumba? Naa, kurso na adam samot di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kas jay ka kumamat. Naa, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbalinak akas jay kapintas, Abel. Oray saan ka akas jay kapintas, no amum kumamat ti agdayet. Kita man tabagim, kas kalanwang. Naa, nagalas mo ti kastapa nagsasaong kanya. Kasano ka makatrabaho ijay talon, no pagbalinak akas jay kakutong ti bagik. Anya nga'y tipigsak nga trabaho. Pare, kumay kayo man kan ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bakart eh. Anda basit sa gana. Ken agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, nagimas ang dagiti sa gana yo, Vana. Si kakaditi nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag man ta saan ka alumukmag, kat naglaing kayang nagluto nilakay mo. Kastoy mat nga minasigot ti bagik. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin ka mat a sexy. Oh, gusto day takinan mo na. Saan ka ngagpungga? Agday ta ka manan ako nak. Di nak ibabain dito ya. Kandi naklapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa ita paritan nak amangan. Wen mat ngamin, Abel. Bay tamangan. Taaddaket nga rod makan. Wala, ngam agtrip limit nga ruden ti bagina maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparim tada kay tagistorya. Saan kat abambantayam ti kanan. Nanang, anya nga taya ti aramidak. Tapno kumutong ti asawak. Ay, nagado arumbeng apag problema am. Day takit din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo ka am. Ay, umapalak nga rod ka dagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray na minsan, saan na adinilaw ti kinalukmag kao? Kita mga nukas ti kayat namot apam magiyo Ay, katiso dito ladam Apay nga main, akom komporme ti apalam aya. Tinapatag, awan da kasing araramidan ti asawam. Ken nagagat at tumulong ken ka iji talong. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, pare. Wan pare, mabalin ka di nga aginom ta. Apay, adda problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Angam saan ta kanayo ng ti aginom Agungot ni bagat ko, no kanayon ti inom ko. Ay kat, wana pare. Nagalaskit din timbagbagam ije balay da kumparim idi napan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumot dagiti imbagbagak. Talaga asan nak nga ibainan nga asawam anya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam. Tangay ibagbagam ama asuya akon. No saan mo akayat nga ibagakin ka ti kasta, agdayet ka nga rod. Hay! Makaumaday ta nga ibagbagam. Agsina talaonan. Imbes ko mga ikagumaam ti agpakutong, si kapay ti addaganas na makaungay. Di ta ka man langan. Apay nga umay ka mangan ditoy. Awan makan iji balayo aya. Sana nagluto ni Carol nanang. Anya? Apay, awan mayapuyaw. At damat, ado, Apay nga rod asana nagluto ti asawam. nakaungat samot na nanang. Gapot a pilpilitak nga agdayet. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mahal! 1, Ito pa man dahil music mo. 4, 5, 6, Mapanta ni Jet Alon. 8, Ado ti maubray jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sak man lang, iti mangidap. 1. Nay! Apay
Adama ti pa nag-exercise ko. Gusto pa'y lang dayta. Mapantakid di jay talon ta, do ti matrabaho ijay. Ay, masadutak. Anya pa lang agapo ngagtrabaho ak. Katag-diet ak narudan. Ah, Si Kanti ma pa nagtrabaho. Takit kita mo nag-exercise ak. unay kan na ya. Talaga ka di agimura kan. Ang mala. Okay lang kanyak. Sa akong ti mapan ni jay talon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw matan ti kimbutungan ni Carol, Abel. Wala nang. Ang madlaw, sakit pa'y lang tinakam na kanyak. Tila ngamin ar-aramidam. Imbagak lang nga ro din na baybay amon. Itala nga nagsakit tinakam na kanyak, nanang. Intun kumutong. Agyaman tumot lang kanyak day jay. Ay kat barbarang ano kasta ti mapasama. Bakit? Awan mo't maisuot kon. Api adi ka mo't aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyan ka ba lang taglaba? Kasta ya. Mala. Sakpay lang araw ti aglaba. Wan, manipod ita. Si Kanti mga ramid kadagiti trabaho. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay katuon na bakit? Sana bale. Masanay kan tumot lang siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Maululaw ka nung arod ni Carol, nanang. Ang mga no epekto ti pa nagpakutong na ah. Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti pa nagpakutong na. Ay sana lang. Kitain nyo adakal ti kimutungan na. Amangan mo't no agsakit no masubraan na. Isungaro da siya akong ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare, nagsiksimot ni bakit maun? Itay ko laan nakita arimwar di tabalayaw. Wen pare, kamaudyanan na. Sana kon nga umapapal ka dagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanapilit mong agpakutong. Adumat arigat ko pare. Siya ka amin ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaang itikas di bagina. Makatrabahong tumutlaang. Nanan, nakita yun no sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mat. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangpatan ni Jay. Eh, saan ko mata nakita? Ay. Naglukon day di babae. Di mat nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni Jay balay. Ala, mapan ka laang di ta kusina. At dapay natda iti inlutok. Alaman nga rod nanang, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapuam. Ay na, ada nang hawis kanyang agrupo ti agsumsumba. Simali akon nagboring mo nagmay sa aklatan nga exercise. Kat amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingak pa'y nagsala. Kasta ka day. Ay kat mayat nga rod Ngem, mayat matan ti bagim. Husto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang exercise. Kakaisuna akim mutong akon. Agsublimanen ati sigud abagik no sumardang nga exercise. Ala. Sika nga rod ti makaamo. Bakit? Ay na pare. Adun ti balasang atiwan ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ija story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts kan nakasandulaan. Maragsakan ak nga rod iti kasjay apang magina ita. Uray kasjay asaan na makatrabaho. Okay lata kanya pare. Ay, saan nakangarodan ang masikasaw? Una pare. Saanin ang makaluto. Saanin ang makalaba. Kanamom. Saanin amang mangan itin na poy. Puro prutas met ti kadwa nakangkaninan. Ay, kat ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitanin na. Anyangay nga ron. Rumwar ka man ay. Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Anya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton, na pagtutulagan ti grupo akalpasan ti panagsumba mi, agpa-swimming di leader mi. Kat no saan ka na mapangay. Saan ka man a KJ dita? Sayang mat no saan ka mapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka din. Ha? Sino day jay? Kadwak nagsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon!
Wan! At dalalaki akadwa yung agsumsumba. Wan! Kas kanyak matlaang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita. Katanya ko matidakas na ngay. O sige, mapanakon. Ne. Napanan? Sos, kas lamadi ah. Ay, lalaki ti kakadwa na amapan agsumba. Anya ti kunam. Lalaki ti kadwa na anapan nagsumba. Ngam, pinalubosam. Kas lang amin, saan ako na makasaw, di pimanaw nanang. Diyak amuno anya ti ibagak. Nga maditirik nak, talalaki ti kadwana. Dahi ta ti maganab mo ita. Ita ta seksin ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko ang mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo na ita. Ay, nagsayatan iday ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabaho iti talon. O itangay. Di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabaho di ti balayaw. Agbibiyag matan abalasang. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggen na ngayo. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumba na. Sika tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di sika nga ro ti makisao. Ibagam nga isardeng nan ti agpasiksay. Ada nagsardeng alogan iti batog. Ay, kita man di tatawa. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya, Rico. Awanan yaman na. Inton bigat man na. Umay kanto sukunan. Okay. Anya nga oras nga umay ka, ha? Masapa tayo, saan ka di? Sige nga ron. Basta orayan ka latan. Sige umunag akon. Talaga adyak kaya atin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak. Adakon lakay. Ure ka di ti panagawid, ket dayja riko ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga ron, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kaya atin ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday ti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamom. Anya nga ron ti kayat mo nga ramidak. Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Diyak kayat, maboring ak dito balay. Saan mo nga ipili ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan kan. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggen na. Apay, kinasawbaon? O nanang, di namutan kaya ti sumardeng agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y agreklamo ak. Sinaan na kon. Day takat nga main. Amo mo ti epekto day ta pa nagpasiksina. Ay, bayam, siya kung ti makam mo iti asawam. Kasarita ka na sayaan. Nukasta, agbabawi ka itan ang nagpasiksi ti asawam paray. Wan pare, kailiw kung ti sigod nga asawak. Tay nagagat amang tulong kanyak. Kanalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan a iti nasayaat. Timbang sitmut itan. Nulakdak ka nung agsumba, isinanak. Anya, ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawak. Barang iso ti denggen na. Anya nga iti ko na ti asawak nanang. Nakasarita yo ka de. Wan, kat ayusan ti apay. Iswasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam. Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, nanang. Sa Anton. Nagrigat gayam. No saan na kun atulungan iti trabaho. Kan saan na kun nga as-asikasuin. Day ta ti pagnak mam ita. Imbag ata dimngeg kanyak di asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawan. Bumangon ka di tanta masapat ama pa ni Jetalong. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduan na kay talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Apay, kit di nasaan. Bumangon ka nga ro dun.
Nakaluto ako ni ti Armusarta. Ha? Manganta nga umuna sa tamapan iti talong. Ay katuna, bumangon akon bakit? Ita, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawak, Mr. Lonely. Angam saanen ang napatag kanyak, no nalukmagman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso nakon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Kat nasaya at met, tadimngeg ti asawam kininanang mo. Dandani napukawan ka iti asawa. Iso asaan munto napilitan nga agpakutong ti asawam. Taamumon ti epekto na. Ken saan mo kuma nga ibain ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Adel, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakarami na kiti basol apagbababawyak iti tong palbiyak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adel, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagrigat lakit din ti sasaaden yu at el. Nagrigat ti biagyaw. Sakit kan ayon nga agsakit ti anak yu. Wan nga rod nanang, sakitin mat ngamin ni Flor. Kas ita, sigurado nga uutang manen ti bilyo iti ospital anak ko. Wan nga rod nanang, barang ano makadiskitar ti asawak. Awan mat mabalin, alangan mat abaybay-an milatan ti anak mi. Ala, saan abalay? Makalungaw kayon tulat ta, anak ko. Nanang! Nakariingan ti apo ko. Apay ka di anak, anya ti masapol mo, adda ka di nasakit, ah? Awanan, nanang. Kayat kunti agawid. Diyak kayatan ditoy. Injeksyonan daktumanan. Orayan tayo pa iti ibaga ti doktor anak ko, wan. Lumabalin munton ti agawin. Kumasta ti anak ta? Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Mabalin tayo kanon ti rumwar. Lulakit di mabayadan ti bill tayo. Nakadiskitar ka kadi ti pagbayad. Adda nautan ko bakit? Nasaya at mat nga ron tapno makaruwar tayon. Imbag lakit din, tanasaya at kanyak ni Mang Kanor. Ikarok tulaan ka nung ti kwartaan na alakan ko na. Agtrabaho akto kan ko na. Alang harod lakay. Asikaswa kung ti bayadan ta dito'y ospital tapno makaruwar tayon. Nanang, inaman titawan ko. Sa anak ka di nga agenrol, inton pa nag-eskwela. Agenroll ka anak ko. Adda kwarta tayo, nanang. Adda igatang tayo iti kasapulak nga ag-eskwela. Wen anak ko. Ikarigatan mi kanitatang mo. Thank you. Kaya't ko ngamin na talaga ti ag-eskwela, nanang. Wen anak. Saan ka amadanagan? Tasumrag ka. Lakay. Umadanin ti panagsasarag. Inaman ti tawon ni Flor. Kasapulan na sumrag iti pagadalan. Remedyo ak bakit? May remedyo mat siguro. Saan mat andakal ti magastos na para iti usaran na asumrag? Hagbiro kak samat iti trabaho lakay. Tapno matulungan ka. Saanen? Ay wanam kit diti anak ta.
Ammo matasakitin. Bakit? Adda ko maibagakan ka. Anya dayta. Agab abroad ni pari nato. Damdamagan na, do interesado akmat. Ado ka no a karpentero ti kasapulan da iti pagap-applyan na. Kaslakayat ko mati agabroad, bakat? Sige alakay. Ang pangalaamay ti gastusam. Kaya't nga tadananang nga isalda pa'y laan ti taltalunan tayo adaga. Sa kaagtulanan, no makaurnunga ka. Ala, padasag to aka sa uninanang ken ni auntie. Alaanga rod ka anakan, bareng adaga sa ti asawam. Ibagam ken kwa na, tani kakakanor ti ka sa una, amang salda iti talon yaw. Wan auntie. Bareng adaga sa ti asawam, kat makalungaw kayo matlaang iti rigat. Maragsakan lakit di ti asawak auntie. Aywan, ibagam iti asawam, tamapan na ka sa uni kakakanor, no kayat na asaldaan ti dagayaw. Good news, bakat? Imanugot ni Mang Kanor asaldaan na titalon tayo. Ala, sika nga rodon ti mapanitayan ni nanang, tada kayon ti agtungtong. Wan, bakat? Ay nakasapay la ko mata makabrod ka nga agpay sulakay. Kasanulaangan nga iti may salda adagata yung no saan ka maka-abroad. Agkararagtang, bakat? Makigasang gasa taka. Kumusta kan di talakay? Okay at lang dito, bakat? Di nagpakadanagan. Dakayo iti anak ta, kumusta kan? Nasaya at kami matlakay. Kaasi ni Apo. Manipod pimanaw ka. Saan pa'y nagsaksak iti anak ta? Nasayat nga rin nukas ta. Dandanin makabulan ko dito eh. Katinton makasuldo ipawit ko to amin. Un-unam ko mga uyornungan, tinaisalda talon tayo. Idiritsok ton ka ni nanang. Taysunti mangurnong. Tapno saan ko ang magastos. Uray kisayam. Tapno at damat usaran nyo iti anak ta. Agyaman alakay. Agan-anad ka kanayon dita. Nanang, itad ko kada kayo to'y pau iti asawak, tada kayo pa'y laang ti mangidulin. Para iti pangsa ka iti nakasalda at talon tayo dayta. Amangan nga minumay gastos ko. Nay, dakkel mo't daytoy agatad anak ko. O nanang, Adda ka di usaran nyo nga agina. kinasayak labasit. Tapno na dardaras ti pan nakaurnong tayo. Para iti pangsaka tayo iti taltalon. Katwan abalasang ko. Tapara kada kayon tumulaang nga agasawa dayjay adaga. Nanang, asino aya ti kati-text yo? Ang mga numala daw ako na di eskwilaan. Nakadigos akon. Ngam saan kayo pa nakaluto? Ay, nitatang mo ti katitext ko anak ko. Awan ka di ti trabaho da? Ay, ikwa, day off na ngamin. Ibagayo ang madamdama kayon nga agsarita. Ngamin, mala daw akon. Ay, uwan anak ko. Sana bali, dandanin maluto to'y lutlutuak. Naitulod ko ni Flor iti pagadalan. Naglastugak paikit din iti anak ko. Imbagak ati ama na ti katitext ko. Ngam ni Marty ka chat ko. Kinuna na kanyak, akayat nakano aka video call. Amo namat nga da asawak. Ngam, kayat naklata ka no. Agpada nga da ija abroad ti asawa mi. Tinasayaat. Awagak kon. Imbagak ngamin nga awagak no nawaya akon. Adeta. Agri-ring ti cellphone na. Hello, Adel? Talaga nga manapintas ka. Saan lang nga iti ladawan? Ura iti video call. Uray si Kamat, Mar.
Ad-adda na taer ka iti video call. Kaano ta kadi nga kita iti personal? Ha? Ay, kwa. Kita kaano nga dawayak. Sapay la kumata makita kan iti personal. Iti kabitan na panawin. Saan ka ko mga ganat? Laglagi po nga daanak ko. Kat saan ko abas na may bate. Awan ka diti mabalin mapangibat siyan. Ninanang ngam, anya kay di rason ko apapanak. Di ibagam nga daatin darang mga okasyon. Sige nga rod. Padasik to nga ibati ka ni nanang. Mabalin nyo na sa kaon, tinsaldayo at alon nyo, kaanakan. Wan nga rod, auntie. Makaurnungak mat siguro itan. Ay kutun agurnong ka. Tanarigat mo, no awan maurnong mo. Amang ano biro kanto ti asawa mo napnapan ang timpaw-pauit na. Sa anak mo tagastador, auntie. Kitaan nyo, katapag biti pan nakaurnong ko, iti pang sa kami, iti naisal dadagami. Ayun Ta talaga nga inurnong mo ti amen nga inted ti asawa mo. Lasakan ni nanang tinaisal da at halon tayo lakay. Lasayaat mat nga runo kasta bagat. Awanan ti pampanunutag. Rugyak mo ti agurnong para kada tayo lakay. Iti kasta, ada ko arta tayo inton agawid ka. Di mo na itibidin ti para kada kayo, bagat. Isungarod nga dak dito'y abroad. Tapno maipaayan kayo tinasaya at abiyag. Agyaman akre Lumabalin ko ma. Jakton kayat nga agsubli ka. Kailiw ka unay lakay. Aganos ta, bagat. Basta, agurnongak. Iti kasta saan kanton nga agsubli pay. Jak ka ba na mayadayo ka kada kami lakay. Nagaduman ang tichat ni Mar. Talaga kayat nangagkita kami iti personal. Anya nga tano pagbigya ko. Total, awan mo ti asawak. Padasat ti agpakada ka ni nanang. Ibatik pailaang kankwana ni Flor. Nanang, ada atendarak akasar. Ang mga numarabyanak to na sumangpet. Ibatik pailaang ka na kayo ni Flor ata awan kadwa na ijabalay. Ay katwa na anak ko. Agan-anad ka Wan nanang. Flor, anak. Dito'y ka pailaang Umay kasukunan apaman na makasangpetak. Nanang, saan ka nga agbaybayag Wan, kat agsigsingpat ka mat dito'y Nanang. Sige nga Rudan, mapanakon. Nanang, mapanakon. Sige anak ko. Di ka unay agpakarabi Agyaman na tayo manugot ka nga kita tamatlaang. Apay dito'y hotel tinagkitaan ta. Di ka nagkit-kit. Amo ka kahit mamatlaang. Makatawan ng ti asawa medyo abroad. Wan angam agbasol ako ni iti asawak. Masiguradom ka di? Ngawan ti aramid ti asawa mo medyo abroad? Ay, nasingpat ti asawak, Mar. Amok asaan nakalukonday jay. Bakit? No saan? Di saan? Saan ko man na ti asawam ti pagsaritaan ta? Kayat ko, ti may papan kadata. Rabiin, Mar. Palubusan na kuman nga agawin. San pa'y? Kayat ka pa'y amakadwa. Inton bigat kanton nga agawid. Ang Mar, urayan na kunti anak ko. Please, Adele. Pagustuhan na ko ma. Di na ko mapanawan. Diyak amo no kaano tanto manen nga kita. Sana bale. Itulog ka inton pabangon. Sige man laangan. Anya katangay ti bagak ka ni nanang. Di ibagamlatan ngawan paglugan ng mga agawid. Okay nga Rod. Basta, sapaan nak nga itulod Sa dinaw, tinagapwat. Di mat kunak kada kayo nga datin darak akasar. Awan nga minan ti pagluganak iso sa anak-anak kaawid. Sa anak akayanak idi kalman Adel. Awagam man nga raw ti bagbagam anag kasarta kasao. Wano ipakitam kanyak tila dawan day ta nagkasar.
Kuha, Awan nanang. niya, awan may pakitam. Adel panunutom ko ma. Ada di asawam nga grigrigat iti adayo. Makonsensya ka kumamad. Saan mo aluklukwan ti asawam? Nanang. Manipod ita, saan kan arumrumwar. No adda ka sa pulan yung agina, ibagam kanyak tasyak ti gumatang. Saan anatang ti ulom, taamangan no siyak pa'y tagipulong iti asawam. Ay, nanang. Saan yung aramidan ti kasta? Diyak kaya ta sinanak ti asawa. Pues, saya atam nga rod taramid mo. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam, no maamuan na asaan ka nagawid. Kasanaw no adagi pulong kan kwa na. Kuha, saan na maulit, nanang? Saan ko nga ulitin? Rumbang lang. Ala, mapan ka agid da iti abay ti anak mo ang nakaturog. Ibagam ang nakaturogan, idi simangpet ka. Tapno saan na amaamuan, apar bangunan, asimangpet ka. Uwan, nanang. Kasla ako nasuyatan na itinalamiis adano. Gapo kadagiti imbagbagan ni nanang. Kasano nga ngagpay sunod dagi pulong iti asawak. Ay, diyak kayatan. Diyak kayatan nga ulitan ti inaramid ko. I-block kon ti number ni Mar iti Facebook account. Nasa isa yata sukatakmatan ti Facebook account ko. Iti kasta, saan ako na makontak pa'y? Diyak lakit di kayat nga isinanak ti asawa. Ay na, agyaman akta nakasangpot ka si kakaradkan lakay. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Lakay, adamat na nawadwad nga urnong ko. Diyak kayaton nga agsubli kay Jabrod. Anya. Kat anya nga rod ti aramidak dito, no saan ako nga agsubli. Agtarakan ta iti dingwan. Mabalin mo't nga agisturak. Basta, saan kan nga agsubli lakay? Alang nga rod, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Amumat, anapatag ka kanyak. Kat noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Diyos ko, nakasingsing pat kanyak ti asawak. Karkaro lang ang makon konsensya ak. No kasta nga ipakpakita na tinapalalo a panagayat na kanyak. No mabalin lang ko mga isublik tinapalabas. Pulos asaan ko alukon ti asawak. Nagrigat gayam alabanan ti konsensya. Dahito'y sigurong ti dosak. Gapo iti madi nga inaramid ko. Tungpal biyag ko nga ikaro daytoy. Jakmat kayat nga ibaga iti asawak. Patsyak amaawanan ti panagayat na kanyak. No maamuan na ti basol nga inaramid ko. Aging gaita, kanayon ko lata ang mapampanunot ti inaramid ko iti asawak, Mr. Lonely. Amok ano aminak ti inaramid ko, agsakit lakit di tinakam na kanyak. Kat jak ammo, no anya ti aramiden na. To'y pagayam mo, Adele. Agyaman pagayam Adele, iti daytoy apakasaritaam. Agkararag ka. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos, ket dawatem ti pannarabay na. Iti daytang aramidem, patsyak amaksayan ti dagansen amarikreknam. Tao tayo lang ang masulisog, awan perpekto. Tinapateg, nagbabawyam tinaaramidam abasol, ket saan mon nga uliten. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adele. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kating patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adele. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ibinglay ko mamad ti pakasarita iti biyag. Barang mapili ang may drama. Kat makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumneg. Bueno papagayam. Intay denggan di pakasaritaan ni Adele dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sweetheart, kaya't ko kumatimadan iti kabukbukudan alugan. Anya? When, sweetheart? Amok mo ti agmaneho. Mga laklangan iti lisensya. Tapnaawan ti parikot. Okay. Gumatang tanto itilugan nga usaram. Agyaman ako na, sweetheart. Awanan yaman na. Amin na kayat mo. Ipaay ko. Lakit di tapakaragsakam. Wen, kan tapno di kan mataktak amang itulod, kan mang sundukan na kiti trabaho. Kung naktumat ngamin kan ka, nga oray di ka nagtrabaho, sweetheart. Tapno di kan ma-stress. Sana bale, tasaan mo't nga stressful ti trabaho. Kan may sa, dakelan ti anak ta. Kat awanan ti pakakumikuma kadad duma. Tulungan naklangan namang imaton iti negosyo ta, sweetheart. Amo matan, sweetheart. Awan asam ko iti negosyo. Ala, wenen. Di kan lapdan iti kayat mo. Pinatgan ti asawam ti kid daw mo, Adele, anak ko. Wen, tatang? Nagasat ka talaga iti asawam. Naanos, kan adda mabalinda. Kat amin akid dawam, ipain na. Wen nga ro, tatang. Awan ti maibagakkan ko na. Kahit agan anad ka iti panagmanayhom Tadi mo unay kabisado ti agmanayhaw. Amok matkit din, tatang. Basta agan anad ka akanayaw, nanak ko. Nagasat ka talaga, Adele. Kitang mandeta. Inggatangan na kapay ti asawam itilugan mo. Wen, Sofia. Ngam, Oh, apay. naanos nga agpaiso ti asawag. Ngam, ay, kasla mapukpukaw ti panagayat ko kan kuana. Anya, ay unay kan. Adan anak yo. Kan ipapaay na amin na kayat mo. Kasta ti ibagam. Ay na, no kas lakin ni Fernan ti asawa. Aramidak amin na pagrabangak kas asawa. Tapno dinak isukat. Unmat, iso nga aywanam ket di ti asawa. Sweetheart, kumusta ti panagmanihom? Nasayat, mat. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Nasayat no kasta. Tapno awan ti pagdandanagak. Awan tinaskan a pagdanagam. Gaputa batido akmatan nga agmaneho. Sa bagay, Awan gayam. Awan trabaho mi inton bigat. Iso a long weekend. Kat plano mi kadagiti gagayam ko ang mapan iti beach. ay katwan na. Awan parikot iti daytay. Agyaman nak. Ket, anya ti pagluganan nyo? Ti kumalugan tati aramatan mi. Tainnam kami laang matamapan. Awan parikot iti daytay. Ala, usaran nyo ti lugan. Basta agan anad kayo iti papanan nyo. Wen, sweetheart. Kat agyaman nak. Ay na, sipod adan logan mao. Nagbalin ka matan abulak bawl, Adele. Saan mat tatang? Anya saan? Kat no tunggal biyernes, rumwar kayo kadagiti kagayam mo.
Katilugan mo, ti kanayon mo pa nga usaran. Nasaysaya aton ngam ti agar kila kami iti sabali alugan. Isumot laeng. Ngam amangan no addamat ti maibaga ti asawam. Awan, tatang. Naanos ti asawak. Kan maysa, intenan kanyak dayja alugan. Isong aramatok iti sa dinuman akayat ko apapanan. Wen, inted na kan ka. Ngam di na kayat asawan at ila pangipipanam. Sana bali taawan mat parikot, tatang. Awan mat maibagbaga ti asawak, maipapan iti dayta. Sweetheart, marigatan akong nagmaneho. Makapapanog mat gayam. Katuan mat ngamin, sweetheart. Apay, maumuma ka din ngagmaneho? Kaslakas tangarod. Mabalin mat nga itulod kan sukunan ka manen. Wan mat kiti anya nga ta no mga lak iti driver ko. Personal driver ka di, ti kayat mo asawan, sweetheart? Wen ko ma. Ada ka di amom. Awan, agbirok sigurado nga adda mangayat. O sige, sikati makaam mo, sweetheart. Ay na, makapaapal ka talaga, Adel. Apay ka di manen. Adaan kay tilugan. Ita, anda pa yung personal driver mo? Sigurado, di kan marigatan. Wan nga ron Ay na, kasta ko mamatagbalin abiyang ko iti agbalin nga asawa. Saan la si Kaa, Sofia? Pati kumamot siya. Ay, da kayong talaga. Tila'y bagbagayo. Ay, basta, nagasat ka talaga iti asawam. Gaputan nakasing-singpat. Kan makita nga ay ayatan nakaunay. Talaga. No may papan iti ugali. Awan ti may bagak kan kuana. Saan ka di seloso? Saan mat? Oh, di talagang awan parikot mo. Kan awanan ti sapulam kan kuana. Talaga Madamag ko man, Adel. Anya ka di tinagan ti driver mo? Lloyd, tinagan na. 28 years old. Ay na, nakatataer si ka. Iso ko man ti para kanya. Niya? Nataer nga agpaiso ni Lloyd. Ay, kasla nagmayat nga agsadag iti abagan. Lloyd, ada ka din kaayan-ayat mo? Awan, ma'am. Sigurado ka di? Wan, ma'am. Iti dayta a kinataer mo? Awan pa'y nobya? Kasta talaga, ma'am. Diyak pa'y siguro namam mo ti para kanyak. Di ka nga unay agpili-pili Saan mat, ma'am? Ngam talaga nga awan pa'y laang ti mapusuak a babae. Pasyar ka la pasyar, anak kaw. Di mo pa yun mauawer ti anak yaw. Kadwan mat. Ay, saan amay parbang dayta? Saan aga po taadda ak ataga awer? Kahit di mo matenpagan anaw. Tunggal awan serrakyo iti trabaho. Tatang, maawatan na kumamot. Lunes, aging gat biyernes nga agtarap-trabaho ak. Kat mabambanugak mat. Iso amasapul nga agin anak wano agrelaksak. Wen, maawatan ka. Ngam kasapulan mat ti anak mo ti atensyon mo. Kan makainanaka matlata dito'y balay. Tatang, Kan kasanaw ang makainanaka. Kat day tamat agbulbulak bol ti aramidam. Mabannog ka matlaang iti kasta ka bibiyahiyaw. wen, tatang. Ngam at least, makarelaksak iti papanak. Ay na, saan kumamat akasta anak ko? Kita man ti asawam. Awan apolos ti inanana. Idinto ta sika,
Dahi talaag paspasyar ti araramidam no awan ti trabaho mo. Ala, wanan, tatag. Sana bale, bumawi akto iti anak ko. Ne, ma'am. Dito'y matmulti nagturungan ta. Wen, Lloyd. Tagpili ka, iti kayat mo agatangan. Oray, dagiting ni ginaan abado. Anya? Wen, di ka madanagan. Siyak, di makaamo. Nga, ma'am. Amangan mo awan ti mabati iti sweldok. No ado ti gatangak. Jakmat imbaga nga ikaltas ta iti sweldo. Ha? Ma'am Adele? Lloyd, mabalin ka di adinak awagan iti ma'am. No dudwa talaan. Nang runa no awan ni sir mo a Fernan. Taapay, ma'am. Lloyd, nabayagan nga ang papaay ka kanya kas personal driver ko. Di ka di makadlaw. Itian niya, ma'am Adele. Adele, kunamlatan kanya. Lloyd. Adele. Lloyd, sa anak ang mabain, amang ibagakan ka, iti marikad na. Ha? Lloyd, iti kinabayag mo ang nagpapaay ka niya. Natnagan ka rin na kanta. Agayatag kanta, nga uray addan asawa. Anya? Sweetheart, adamad-madlaw ko kan ka. Anya ka di dayta? Kasla di na kamin pagan-ano iti anak ta iti kalabas. Tila madmadlaw mo mat, Fernan. Saan mo't Mabalin ka di nga agpasyar tayo nga ro din ton bigat. Pasensyakan, Fernan. Ada pag nami kadagiti gagayem ko inton bigat. Makitan to, inton sa baling aldaw. Anya? Pasensyakan, Di mo mat ngamin imbaga adagos. Saan ka di mabalin nga itantan nyo pailang daytay? Saan, Fernan? Gaputan nakagatang kami iti balunin mi amapan ijay beach. Wanen. Sige. Intang araw din maturog. Wan gayam. Iti bakante asiled ti pagturugak. Anya? Taapay. Pudutanak, Fernan. Iso akayat ko nga ijay ti pagturugak. Anya? Adele, husto ka di ti atap mi ka ni Sofia. Nga niya? Ay, nagrigat nga ibaga. Hoy, da kayo Pagkat atapan dak gayam. Adamin sa bali ang madmadlaw mi. Anya da ita? Adele, anda ka din na relasyon nyo kin ni Lloyd. Sa bali ngamin ti madlaw mi kan ka. Di kan aglibak, Adele. Nakadkadlaw mo't ititig na yu ado. Anya, adda ka din relasyon nyo? Wan, Mary, Sophia, kat amoyo ka di. Nakaanos kan nalailo unay. Anya? Addan relasyon nyo? Kasanon ti asawam? Makaamuditan. Basta ti importante kanyak ita. Kat sinurot ko ti marikrik na. Ay na Adele, agar aramid ka iti pagparikutam. Nakikabit ka, iti pa'y mismo at driver mo asuswelduan ti asawam. Mary, Ay na, Adele. Agpanunot ka. Ang mga no agbabawi kanto iti udi na. honey, awan ti asawa kita. Ada na pananda iti anak ko. Kat inton umay pay laalawas ti panagsublida. Ket, anya ti planom? Rumuarta? Agpasyerta? Saan, honey? Masadutak pay la arumwar ita. Iso nga, ijay talaangan balay ang maturog. Ha? Wan, di ka matanagan, taawan ti asawa. Adam ti amam. Awan,
Napan nagpa-share iti balay ti Maysa akabsat ko. Kasta ka ni? Wen, Lloyd. Iso adi kan agpangadwa amang kadwa kanyak iti balay. Tani, agmay Maysa Ala, wanan, honey. Jak mapagkadkidan tikid daw mo. Agyaman na, honey. Talaga, nga ay-ayatan ka. Ay ayatan ka matunay-unay, Adele. Oh, alang rod. Inta ag-take out iti kananta. Tapno saan tan nga agluto. Ha? Fernan? Apay anak lahat ka nakakita kanyak, sweetheart. Kunak man no inton umay alones, di pa nagawid yo. Nagbaliw ti pangandang ko. Kan maboring ti anak ta. Iso ang nagawit kami adagos. Ani? Oh. Ha? Sir Fernan? Adda ka dito'y balay, Lloyd? Ket hani ti awag mo iti asawak? Kan naggapu ka pa iti seled a pagturuturugan ni Adele? Fernan, kasto yung amin. Mawata kong ti amin, Adele. Iso akal lahat ang nagbaliw ti panakilangan mo kanyak. Apay, anya tinagkurangakan ka. Tama aramid mo kanyak ti kastoy. Fernan? Kat si kamat, Lloyd. Suswelduan ka iti husto. Ik-ikan ka pa iti bonus mo. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Baro kamet. Ngam apay ati asawak pailaan ti tinutupam, ha? Pasensya ka, sir. Ni Adele tinang sulay suganyak. Isuan adan kami iti relasyon. Uray anya pa'y ti ipagbagayo. Oh. Umdasan kanyak tinakitak. Iso nga itamat lang. Pumanaw kayon. Uray man wagkuyog kayon. Adele, sumurot ka iti daytoy alalaki. Kat tilaeng kawes mo ti alagam. Di mo itugot tilugan nga aramatem. Talugan ko dayjay. Kan di mo ikuyog ti anak ta. Total, saan mo matla ang maasikaso? Tatang, anya ti aramidag. Kailiw kun ti anak ko. Di na kun kayat ni Lloyd. Danga! Kundi sangit ka ita. Ay, di kan tumat ngamin nagpampanunot iday. Saan ka day abinagbagaan ka iday? Ngam anya ti inaramid mo. Tatang. Ay, dayta ti maalalam. Isong anusam ti agmay maysa. Agtrabaho ka, tapno adda ti kwartam. Nasayaat ngamin ti biyag mo iti den na ti asawam. Ngam ginulibam kit dain. Tatang, pangasiyo ko matatulungan na. Awan ti maitulong ko kan ka, Adele. Isu asol barang matla ang asiksika. Ti pinarnoy mo a parikot mo. Impakitak iti asawak ti panagbabawig, Mr. Lonely. Ngam nabayag, sako nagunod ti pamakawan. Kat naurnos matlaang ti amin. Jakon inulit pa iti inaramid ko. Kat imbukbuk ko ti atensyon ko iti trabaho, iti asawak, ken iti anak mi. Alakastan, ket agyaman akunay. To'y pagayam mo, Adele. Adele, pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti pakasaritaam. Awan nga min tinasayat nga ipaay, iti panlaki kang malala. No di kat puon laang ti pakarakrakan ti sigod ana ornos a pamilya. Ket adal ken kadaytan, tapno saan mon nga ulitan pay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adele. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.